Rabbiin gaafa nu abaaru guyyuma guyyaadhaan isin haasaa hin dhabinaan jedheera nutti fakkaata. Booniyyeen birrii 100 kennitee Ustaaz Muhammad Bayaanii kan fuusifte isiidha jedhan. Afaanuma siirraa miidhagaa. እኔ አካውንት ልክልካለሁ ወረብልካ በ100 ሺህ ብር እኔ ነኝ ልኬለት እንዲያገባ ያደረኩት ማለት ነው። ወላሂ ብሪኩም ኢበት እኮ አነቱ እርጌቴ አከኒ ማሻአላህ ጋሩ ማን ሚዲያ ላልሙ በማን ሚዲያ ማልፈደኒ የሮደር ቤሲስ እኔኒ ብሪሽን ብሪ ለምን ብሪ ኩዳኒ ረት ይርገኒ ተበታቱራ ልጅቹ ጋሩሞ አኒ nama kesan yaadan kana miti an ustaz akiya baka guddaa qabaaf wallahi akisan yaadan kana miti agaru wada gositti ma kesan kitti mera ra kesan kitti ma akka hadni ne magana asin kamne birri miti lagesa birri ko mali ko miti miti to ko gitebi bakka ke buufin ndao ya wala si hojin si dum gota si ada tara naman sanin beka ya ishi birata ya ana ma ya da sanin beka already والله صوب ورجتني صوب متيني يودو بتشوف دندا وكان يوصوب موجتني أنا كنت لسني كاني لا نام بيك هذا لما قالوا تروم برا جلدين تيمو أنا سيجنا من عام من جينا ورا جلدين أنا سيجنا من عام جتني أنا أستاذ ما بياني في بونيين أبدا أنا دنيا رجلو ولي مني كانوا أبو ما قلت لك كذا والله وليني كانوا ولي تديتو أوكي يعني والله وقاربي ما اسمه بو نرابو سينرجيني موسين لا بوني أنا بياسن يدو تكرر متي أمان نطفو حماتي بأجر جري لما نكس ولي قالنيتي كنكس قول أجر ونتفكاتا نو تسو ما يقرنا متكو قري هاسا أجر جري لما أول جالة شنجرا ملي اتفو فاجر الربا سينقبن ملكي سينجر أما قافين كي جماعيني والهي كان يروم والهي نيك نير أما قافين كي يوالي كان نتايمانو يوالي نيك نتايمانو يصيروا مرار أجينا ميمي. إنما نحن أستاذ ماما بيان إنك أبنا ماما لي نكاحين بوس. أكاسين جدي أنا. إسمه لو كم أخرت مني والله لا كني راسا نيجي. والله سدي نيكير جدي مي لو كم دو غاتي. وانا شاكين كبار. مو ما جتشود أنا وليك نيجر. إنما نما كنا نما والله بالله كيالي ده ملك جال لا بتي مراتشارا. إيش ربي سي أرجومي والله نكاسة دينا كمية جدي. سدينا رابو سير. رجعنا هيك جرا وليك نيجر. أما برندي. والله جريكا. والله جريكا. والله ونتينه. سدين سي تلاقي. تبي بقى أما. lamaan ilaala kuno ilaala ka inama nu Ustaz Muhammad Bayan la gimmashi yoo afte gimmashi leempata male warabbal kaaban deebata ila rabbi takka Ramadan biti yoo ala jala keenya waa malee miti kana Ustaz Muhammad Bayan jaalladhu waan itti naaseen qaba waa'ee booniyee sini galee dirqama sagalee waraabesni fiduun qabaan keessa saambee kaabanii ila yoo Ustaz Muhammad Bayan booniyee dhiisanii booniyeen nagaaneeru teebultii qabattee Itoophiyaa keessa jiraatte ammu baarik surree ko mataan baafadha qabadha surree mataan baafadha kakaa dhiiraati kun lafa kaadhaa waraabadhaa seenaadhaaf lafa kaadhaa gatiin itti naasee akka dubartiitti imimmaan buusanaa walii dhaasaanii viidiyoo baranne wallaahi billaahi isaan miti anuu wajjin hin bu'a bareecheen beekaadha akka isaan jaallatan jaalala qulqulluu tonkolonyaa Muhammad Bayan Ustaz Muhammad Bayan tokkoffaa tonkolonyummaan isaa tokkoon xallaqee jedhee lamaan xallaqee jedhee tokko hambifate kana jechuun maa inni mee tokkoon sadarkaa fuudhaa fi kasin dhiira mee ni kana marraan buune bara ni kaan irraan buune mucaan kun heerumuu hin dandeessu maaliif lamaanii sadaffaan immoo yaa sadiin bu'aa jedhama sadii bu'aa jedhamu jira yaa waan rajaatu jedheeran qobaanuma isaayyuu taa'e jechuudha rajaatu jedhe kalas deebitetti. إيش لما نو مثلا موقع مكسيك إن بونية نتيم اسمه بو سببي لا سببي ما لدي ستونا كنتم مالي جنني أساس ترى جرومو وانسان كسبانة ترى جرومو نموتة بيكتا إيسا غورساني إيكتو مالي جنني أنك أني أستاذ كناني إدوتك بيكتا يرو أرولي وفتسكبي سوندان دوانديف waan namoonni jedhan kanarra ejjatee yeroo tokko amanu lamuu haasaa namaa keessa galuun qabnu jechuudha.
jarri waliin hiikni nuti iyyata hamaatti ba'aa jira jedhuuti. Garuu nam tokko immoo aaranii gara Ustaaz Bayaan gooranii jechuudha. Gara Ustaaz Bayaan gooranii mucaa akka jarritti arrabsaa jiran, akka jarritti abaaraa jiran waan dhaga'uudhaan nama saalfachiisu qofa. Yaa booniyyeetiyya, yaa intala warra shawaa, siin eebbisana yala aaminji, sheerti na godhaa eebbatan. Guddaa xiqqeessitee rabbis haa xiqqeessu. Beekaa wallaalaa gootee rabbiin wallaaltu si haa godhu. Jeeyina dooyina gootee rabbiin dooyina si haa godhu. Fayyaa maraataa fakkeessitee rabbiin si haa maraachu. Urgaa waa ajeessitee rabbiin si haa ajeessu. Bareedaa fokkiftee rabbiin si haa fokkisu. Booniyyee halkanii fi guyyaa siin bariin. Guyyaan halkan sitti haa fakkaatu. Halkanis guyyaa sitti haa fakkaatu. Akkuma xiqqeessitee nama keessaa baafte kana rabbiin si xiqqeessee nama keessaa si haa baasu. Fira isaatiin, aalii ollaa isaatiin, saayiboota isaatiin wal dhabsiifte. Aalii ollaa firaa fi obboleeyyan maatii keetii wajjin rabbi wal si haa dhorku. Jireenya kee rabbi si haa diigu. Maatii keetis rabbi si haa diigu. Addunyaa fi akhiraa rabbi si haa xiqqeessu. Booniyye salphina arra nama nagayaa nama gaarii salphifte kana rabbiin si salphatte nu haa agarsiisu. Atuu salphatte asii achiin salphattu tatanaa olitti rabbi si haa salphisu asii miti akhirattis. Hongayi salphadhu. Akkuma jaamaa gowwaa maraataa fokkataa goote kanatti jaamaa maraattuu fokkattuu karaarra bultuu ta'i. Carqa ta'i. Warra karaarraa kaartoonaa fi aayilaandii karaarraa guruu rabbi si haa godhu. Jiruun tee hayaanni kee walitti haa dukkanaa walitti gara haa galu. Booniyye allafaa kee siin hin jenne. Atumaa dhugumaan tana kana jaaniin. Waan Ustaaz Muhammad Bayaan goote tana rabbiin si haa godhu dachaan rabbiin si galata si haa deebi'u. Aaminji rabbi sitti haa qeebalu. Subhaana. Akka kanaas jennees abaarreerra. Maalluu wayya nuuf amma qoy maalluu wayya jechuun akkam wayya. Aamiin jennamu kan aamiin hin jedhamu kun namni abaaramuu hin qabu. Namni hin dogongora isaarraa akka deebi'u du'aa kadhatamaaf malee achitti itti dabsuun hin ta'u. Kunis rakkina tokko. Erga waa'ee du'aa kaasne jechuudha. Du'aa waan nama kolfisiisu qofa dhagaa jira. Dhugaa rabbichaan isiniin jedha. Masgida keenyatti waan kadhatamaa jiru mee barichaa dhaggeeffadhaa. Yaa Rahmaanu yaa Allah. Yaa Rahiimu yaa Allah. Yaa Samii'u yaa Allah. Yaa Qariibu yaa Allah. Yaa Waduudu yaa Allah. Yaa Allah yaa Allah. Ustaaz Yaasin Nuuruu akka kanaatti nu kadhateera. Jarri keenya ammoo akkamitti kadhatu? من أمريكا ومن ساوث أفريقيا ومن أستراليا ومن كندا ومن جابان ومن جرمن ومن سعودي عربيا ومن إثيوبيا ومن أوروميا إلا بلغت لهم مرادهم وقضيت لهم حوائجهم ويسرت لهم أمورهم وقضيت لهم حوائجهم كلها برحمتك يا أرحم الراحمين ولا طالبا للعلم إلا جعلتهم عالما بكتابك عاملا بكتابك وسنة نبيك عالما بكتابك مشرعين محدثين مصنفين مدرسين معلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا طالبا للعلم إلا مكنت لهم في علمهم إلا عافيتهم برحمتك يا رب العالمين ولا عالما إلا جعلته عاملا بكتاب وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين خاشعين لك خاضعين لك قائمين لك ذاكرين لك محدثين لك مذكرين لك معلمين لك مدرسين لك مؤلفين لك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا من أرادنا بسوء إلا أهلكته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا من أرادنا بسوء. An beekumsa qabadhees waa'ee ustaazota haasa'uun barbaadu garuu du'aa nama maal isinitti fakkaata? Woomin Ameerikaa, woomin Kaanaadaa, woomin Awustiraaliyaa, woomin Jarman. Ameerikaa jechuun Filisxeem irratti waan isin goote beektu miti hundi keessan. Isiidha kan akkas godhe. Isiidha badii guddaa kan akkas raawwate. Biyyattiin sun akka biyya hin taane kan godhe isiidha. Akkamitti Ameerikaadhaaf Kaanaadaadhaaf akkasitti kadhata? Kun na dhibee jira. Garuu hojiin ustaazota keenyaa kana qofaa miti. Kan biraas jira. Qaama kana muruu nu furdisee hin beeku ani. Asii gadi jechaan asii gadi bakka. Keessi furdisee jechuun hiika jechuudha. Bakka aga waamma wanni saniin bahutti marayyuu bakka. That's no good. Isa maratti bakka agana bukkutee agana furdutee bakka waan hin beeku. La ilaha illallah rasulullah gaarii miti gaa sheekaroobe fincaan ta'e. Niin fincaan.
Okay, yeroo fincaantu si dhukkuba. Laa nan dhukkubuu gin akkuma amma siin jedhe kana ta'e. That's not usual. Garuu dhukkubbiin qabuu miti. Laayidaafa simtamiin kee maali mallattoolee? Naqa xaxxeessa qaamni kun marti naqa xaxxeessa bakka. That's no good. That's no good. Yoo akkas ta'e tiktookiin nuuf facufamu. Maaltu nu godhu? Dhugaa rabbii nuuf facufamu. Tu kun hin jiraanne kun hin jiru ture. Tiktookiin tu hin jiraanne wanta akkasii nageenyus ture. Abuu Faannoo namichi jedhamu ani Oromoodha jedheera. Ani Oromoodha jedheera. Meemeerraa dhagaa. እኛ ጎንደሬዎች ወሎ ያናቃችሁም ወሎ አማራ አይደለም ወሎ ኦሮሞ ነው ወሎ ኦሮሞ ነው እዛ አንተኮ የሚገርመኝ እኮ ከአንድ ወር በፊት ኦሮሞ ነኝ ብለኸኝ እኮ ነበር እኔ ኦሮሞ ነኝ ችግር የለውም እኔ አሁንም እላለሁ ኦሮሞ አማራ እንዳታወራ ታንክ ዩ ከደራሲ ሴቶች ሸርሙጥና ይሰራሉ ብዙ ጊዜ አራስማኝ በእናትህ ትልቅ ሰው ነው ሸርሙጣና ትባላለች የወሎ ወንድ ሸርሙጣና የወሎ ወንድ አፉ በቃ ሽርሙጥና ነው የወሎ ወንድ በሳደብ ነው ለምን ነው እንደሆናችሁ ስማኝ ነኝ የወሎ የመጣችሁት እዛ አካባቢ የወሎ አማራ ሙናችሁ ነው ሰውዬ እንደ ተማረ ሰው ተሳዳቢ ሆናችሁት የወሎ አማራዎች ለምንድን ነው የምትሳደቡ ደግሞ ሙስሊሞች ናችሁ ካድር ሙስሊም ነው ጆከር ሙስሊም ነው አንተ ሙስሊም ነው ያ ደግሞ ማን ነው ስሙ ጀነራል ሙስሊም ነው እንዳሉ ወሎ አማራዎች ከየት የመጣችሁ ናችሁ አድምጠኝማ ጥሩ ቆይ ንግ መልስልኝ ከየት የመጣችሁ ልመልስልህ እኮ ነው መሳደብ ጀምር አስታጥቃለሁ በደንብ አድርጌ በስርዓት አውራ እኔ እኮ በስርዓት አውራ ይሄ ደንቆሮ ያጋንንት የወሎ ዛ የሸርሙጣ የሽንት ቤት የዛ ወሎ ጋር እየተሳደብክ ነው አድምጠኝ ጫታችሁን እየቀማችሁ እኔ በቁም ነገር ነው ታመጡትን ያጋንንት የወሎ ሸርሙጣ የወሎ ተሳዳቢ አታምጣ እኔ ጎንደሬ እኔ አልሳድ ማላፋኒን ቀብናን ፉኛኒ ነመባት ይጀዳን እንቱራ ማለ ወንታሪኑ በባአዴማ እንቱራ ማለ ዱጋን ጅሩ ሙለታ አዴም ወንታሪኑ አከከናት ትንፉፍ ወንቴኑ ደገው ቀብኑ ባየቱ ጅሩ ገና ደገኘ ሙመተራ ጀራከ ከናት ዲመኒ ነመ ፈካተኒ ነመ ኪሰ ዲመ ኢምባው ቀኒ ተኮ ጀርስ ገራ ኡመተ ከናቲ ፉል ጀራ ኢኒ ቁልቁሎን ኢምባ ኢኒ ስሪን ኢምባ ማል ጎነሬ አከስተኤካ አከነ ጀዳሜ ወርጀቹ በርባደን ወጅኒን ጠረገምቱ ሲኒስ ወጅኒን ዲገምቱ ይቻል ወረከስ ጀተ እና ዋኔስ እንዲቡ ኬሳ ገንዳዩ ካንቃ በሌ ዴሜን ቱሬ ከሌስ ሚሚ ዋነች ተነ ሙዳት ይላላ ስራኔ ጎተኮ ሆመር ፈታያበቱ ጎና በቆልቻ በብዲ ስራኔ ጎተኮ በክሱም ሱማ ኬሰቲ ከንቲ በሙኺብቲ ስራኔ ጎተኮ ዋኔስ እንዲቡ ኬሳ ወንቲ ኩን አምቦ ኬሰቲ ሰገለል ጀረትኒ አከተናት ዴማ ሚገቱ ነገንዳ ወጅን ታሜ ሐሳ ለመከሲ ጅራሚ ቱጋር ብቻ ሜንታሊቲ ማነማ ኬሰቲ ሙካም ከያበኒ አልፔ ሞሮዳን ቀሩ ጋሊስ እንዴ ማሰሪኒ ሲኒቲ ጀራሙ ካን ኦፌገኒ ሲገኔ አባትኒ ማኒ ኦፌጊ ጋሊስ እንዴ ሰሪኒ ሲኒቲ አባትኒ ማኒ ካው ጀዲያ ሎሌ ኮዳበ ትብርብር ኤሞያ ኤሞሌ ኮነ ከቢ መሰመስ አባየና ዲቤ ዱጋራ ብቻ ቀበሌ ከሰታ ኤዲሚ አከካናት ጀራ ወጅን ሐሳውምሳ ዘረ ካናን ዱራራ ዋኒ ነገር ይሰራ አገረ ይሰር ወንታ ከሲስ ኑ ገለቶ ገልፈቹ ቀም ወንታ ከሲስ ቢያንስ ገለተ ገልፈቹ ቀም ኑ ጀቹ አዱሬዱ መታኔ ዋኛኔ ካኔ ሂኛኔ ዋን አገረ ካኔ ነገር ጀቹ ደነን ከናፉ ሜሜ ዋን በበሬዳ ከነ ዋን ቁልቁሉ ጅሩ ከነ ሜሚ ገለታ ገልፈን ዱጋራ ቢንስ ነንጀ ቻሌንጂን ቶ ኮሞ ዋንስ ዲቡ ቲክቶክ ይረት ጀመረ ሜጀራ ቲክቶክ ይረት ኒ ጀመረ ሜኩም ማይኒ ዩና ሙሐመድ ረት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢሳነ ረቲ ዋንቴ ጀልቀበኔ ጅሩ አረብሳኒ ጅሩ ሜሜ ደግ ይፈዳኒ በታላችሁ ባይዘ መሐመድን በጣም ነው የምትሸማቀቁበት we know that መሐመድ የሚያሸማቅቃችሁ አሁን ላይ ቲክቶኩን እያደረግነው ያለነው ምንድነው መሐመድ የሚለውን ስም በራሱ መስማት የሚያሳቅቅ የሚያሳፍር እንዲሆን እናደርገዋለን ገና ዛሬ መሐመድ እንኳን ጀቹ ዘረከኛ ሚቲ
jarri keessanii yoo akkanaatti jaallatu dhugaa rabbii isaan arrabsanii danda'a. The best person in the world jettaniitti Google irratti sarchii gootan isaan fida tokkoffaarra. Amma sadiitti fida tokkoffaarratti isaaniin fida lammaffaarratti niwutaniin fida sadaffaarratti eenyuun fida Jesus isa fida. So namichi inni kun immoo namicha amma fuula isaa isinitti agarsiisa. Akka kanaatti TikTok irratti taa'ee arrabsa. Guyyaa guutuu arrabsaa oola. Guyyaa guutuu. Namni calluma jedheeni. Akkamitti namni amantii namaa akka kanaatti arrabsa. An amantii kamiinuu haa ta'u nan kabajaaf. So jarris amantii koo akkasitti arrabsu jedheetan gatii yaaduuf jennan. Sinis taanaan amantii gambaraa taanaan Islaamas, Kiristiyaanas, Ortodoksiis maaliyyuu taanaan amantii namaa kabajuu qabdu. Gizee sana amantii namaa kabajdan keessan sinii kabajama. Yoon kee arrabsine koon arrabsitu. Yoon kee kabaje koo kabajdu. Kanaa jedheetan kan kee kabaja. Inni immoo guyyaa guutuu taa'ee arrabsaa oola amantii Islaamaa. Miimii namicha moolaalaanii. Ci marataan asirratti agartan kun maal jee qalbii uummata musliimaa keessaa maqaan Nabi Muhammad jaamu yookaan Muhammad qalbii uummata musliimaa keessaa harkisee baasuun qabaa jee. Kana qofaa miti namtichi kun gizee maqaa Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam balleessuu fi uummata musliimaa irratti waan taane haasuu gizee hedduu isa dhageenya jechuudha. Saniifuu namni Nabi Rabbi jaalatan kooppi link share dot repost godhuudhaan namticha kanaa fi fakkaatota isaa biraan akka nageessan isin gaafadha. Dhageeffadhu namticha kanaan duraan dursa Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam afaan keetii yaamu keetiin duratti afaan kee xaarfachuu qabda. Inni biraa ammoo nama akka keetii kanaan Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam hiyyaamamus jechuudha. Uummanni musliimaa maaliif Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam akka jaalannuu fi akkasuma Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam qalbii teenya keessaa maaliif akka hin baane yoo baruu barbaadde hara Google deemiti Google godhi. Tokkoffaarratti who is the best and the greatest man in this world jeeti search godhi. Akkuma asirratti agartu kanatti number 1 Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifid. Irra caalaa namaatii fi akkasuma nama gaarii addunyaa tanaa ta'ee waan argamee fi onnee teenya keessatti isa qabannee yoomuu isa yaadanne jechuudha. Inni lammaffaa who is the kind person in this world jeeti search godhi. Nama arjummaa qabu nama gara laafeessa Nabi Rabbi malee hin jiru jechuudha addunyaa tana gubbaarratti hin jiruusi hin jiraatus jechuudha. Inni sadaffaa who is the most fair person in this world jeeti search godhi. Akkuma asirratti agartu kanatti tokkoffaarratti Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifide jechuudha. Nama haqa qabeessa diimaa gurraacharran caalchifne dheeraa gabaabarran caalchifne haqummaadhaan bulchaa ture yookaan gaggeessaa ture Nabi Rabbi jechuudha sallallahu alaihi wasallam addunyaa tanarraa. Afuraffaan who is the most fearless person in this world jeeti search godhi. Akkuma asirratti agartu kanatti Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeesiifide jechuudha. Gameessa namaa jeena namaa kan adawwiidhaaf if boo deebi'ee hin beekne jechuun Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Inni shanaffaa who is the most followed person in this world jeeti search godhi. Nabi Muhammad jechuun namni addunyaa tanarraa hordoftoota hedduu addunyaa tanarraa qabu. Without any social media platform social media tokko malee Nabi Rabbi sallallahu alaihi wasallam hordoftoota biliyoona lama addunyaa tanarraa qaban jechuudha. Inni ja'affaa who is the most used name in this world jeeti search godhi. Namni maqaa isaatiin addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffaarratti maqaa isaatiin yaamamu Nabi Rabbi jechuudha sallallahu alaihi wasallam. Maqaa Muhammad jaamu addunyaa tanarraa itti waamamuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti yaamama. Nabi Rabbi qabxii jaayaan isinii mitana qofa osoo hin taane wanti Nabi Rabbi hordofnuu fi millaa isaanii jala deemnuuf tana qofaa miti hedduudha jechuudha waan hin himee fixuu miti. Saniifuu gurbaa kana biraan kooppi link share dot repost godhuudhaan isaa fakkaatu isaa biraan akka nageessan abdii guutuun isinirraa qaba. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu. Qixxaa wajjin nyaannaan qixxee nama seetii jedhan. Nama tokko maqaa isaa barreedhaaf akka kanaatti gadi qabnee arrabsuun dhugaa rabbichaa biyya seerri hin jirre fakkaachisaa jira. Biyya amantii musliimaa hin jirre fakkaachisaa jira. Amantii musliimaa namoonni amantii musliimaa hin jirre fakkaachisaa jira. Ituunuu jirru akka kanaatti isaan arrabfamaa jiru. Waan gurra keenyaan dhaga'u nu jibbisiisu qofa jedhaa jira. Miimii TikTok irra deemaa ragaa dhugaa rabbichaa waan gurra keenyaan dhaga'u nama jibbisiisu qofa. Ati isaan arrabsiteedhaaf darajaan isaanii hin qannasu. Ati isaan waa tokko jetteedhaaf sila darajaan nu biraa qaban hin qannasu. Dhugaa rabbiitti iyyuu dabalaa deema. Wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin. Akkamitti isaan jibbuu dandeenya? Inni kan biraan immoo maanguddoo waggaa 72 ijoollee waggaa 10 keessa jirtu yookaan ijoollee waggaa 1 hanga 10 keessa jirtu gudeeddaa irratti raawwataniiru jedhamaa jira. Bara maalii keessa akka jirru hin beeknu dhugaa rabbicha. Barichi kun baay'ee nama sodaachisa. ቤተሰቦች ጊዜው ከፍቷል፣ ልጆቻችሁን ጠብቁ። እነኚህ የ72 ዓመት አዛውንት የ4 ዓመት ከ10 ወር ሕፃን ልጅ ሰፈር ውስጥ ስትጫወት ነይ ላጫውትሽ ብሎ ወደ ክፍሉ አስገብቶ አስገድዶ መድፈር ፈጽሞባት 12 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል። ድርጊቱ የተፈጸመው እንግዲህ ከ7 ወር በፊት ነው። እነኛ አባት እንግዲህ የኢትዮ ቴሌኮም ታወር ዘበኛ ናቸው። በሰዓቱም እንግዲህ ይቺ ሕፃን ልጅ ለመጫወት ሰፈር ውስጥ ትወጣለች። እነኛ አባትም እንግዲህ ላጫውትሽ በማለት ወደ ክፍላቸው አስገብተው
አስገድዶ መድፈር ይፈጽማሉ። ህብረተሰቡም በሩን ገንጥሎ ሲገባ እነኛ አባት ራቁታቸውን ነበር የተገኙት። ይኸው በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት ቀርበው 12 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶባቸዋል። ቤተሰቦች ልጆቻችሁን የትም አትተው፣ ጊዜው ከፍቷል። ይህ ቪዲዮ ለብዙ ሰው ሊጠቅም ስለሚችል ኮፒ ሊንክ፣ ሪፖስት፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አስገድዶ መከረ ነው ወይስ አስገድዶ ደፈረ? ዳማ ከሚን ጀኔ ፍረና ነው ዱጋረ ብቻ ወጋ 70 ለመረተ ዋነ ከሲራ ወቾቹን ስግሬሽም ዱጋረ ብቻ ባይ ሼሚ በረማሊ ከሳ ከጅሩ ህምቤክ ነው ዱጋረቢ በርቸ ረቢኑ ፈስሬሱ ጀና ዋንጀኑ ቀብኑ ሰገንታና ራፍ ቀበኒ ከነመፈካታ ሰገንታ ብራት ሰሞልት ሲደብኑቲ